Booty me down, down. Booty me down, down. Booty me down, down. Booty. I gde ste ljudi? Evo nas u prvom, da kažemo takozvanom prvom videu, gdje će malo duže traje. I danas započinjemo Minecraft preživljavanje. Survival, i ako čujete nešto pozadini nije do mene, izvinite. Off, by default, create new world. To znači da ću se dobiti blizu močvor, više ne volim da radim se za recimo to i ostane za lističu kristala. Da. I ovdje negdje sad gdje pokazujem išem ovdje tu gore. I trebalo da ima taj watermark, ali to ne mogu da isključim, trebam da kupim pravu verziju, mislim trebam da kupim verziju tu. Ne znam koliko košti i sve, tako da izvišnite zbog tog watermarka i sve. I da kao što vidite u 1.9 nalaš, jel? Please. Nije nešto, mislim dobro, jel? Očekivao sam daj mi te torčeve. Ne znam zašto mi laguje. Da, sad je. Ranije sam igrao na Optifine-u i dobro mi je bilo, malo mi je jako lagovalo. I sad shvatam zašto mi laguje, znači nema Optifine. Opa! Kokoške! Gledajte, dobro. Tako. Mala kokoška. Samo, da li nam ovdje vidite? Što vidite? Ne znam šta je to bilo, ali tu sam video nešto. Sugarcane. Ovdje mogu samo čekati da ne refresham. Ne, zašto smo za screenshot. Vidiš ti ja to ću mi video samom. Boxka. Mislim, imam na drveta, nije to meni problem, ali to će mi biti malo. Sad ću odmah rašavati u cave. Ajde, to. Onda. Evo nema dosta kokošaka, sad ću ti slikati koridite. I to drvo, to se traži. I da, sad moram da se naviknem da ne skačem i ne sprintam u isto vreme, zato što će mi to dosta hunger bara istrošiti. Ovdje su mi neki neočitani čankovi. Zašto mi se tako super ti čankovi čitali? Ovo je malo čudno za vidjeti. Nije ovo tu. Ne znam da li napravim kuću sad u prvoj epizodi. Ajde, pravit ću kuću. Ne bude odmah prva epizoda Rush OK. Neka druga bude Rush OK. Mislim, morat ću da idem u pećinu, da skupim malo stona, malo tamo. Tih malo resursa. Uglavnom ćemo u epizodu graditi kuću. Dobro. I da poneću jedan sapling, da mogu, ako ostanem bez drveta, da mogu u pećini da posadim drvo. Mislim, znam šta mi ti govoriš, ali ako ostanem bez drveta, kad budem išao u pećine, neće da bude problema, ali ovdje tu mi se čini kod je lepo nastavljeno šutina. Eto da, ovdje tu ćemo da gradimo našu prvu kuću, mislim, našu kuću. Gdje ćemo mi još dosta toga, svakakvih građevina
I sad pretvorit ću svo drvo u plankove. I acacia i dark oak smo dobili. Dakle, cool. I sad, da vidimo kako da će nam izgledati. Jedan. Može. Sada, jedan, pa. Da, ovdje sam da inako mislio da ovdje onda ti zidovi dalje. Što ide ovako. Sad, jedan, taj tu blok. U srednji ću da ostavim. Za prozore. I ovaj ceo srednji deo ću da ostavim, a gore... to će mi gore biti izaznuto, nešto da napravim kada imam dark oaka dosta. 1, 2, 3... pa imam dosta dark oaka, mislim, imam rezinog drveta dosta, ali broj ljudi imam ovdje. To ću morati ispečati. Dobro, će biti dosta, tako, da, dosta da mi je jedan, imam bi tačno. Sada nebitno. Nisam to da radim. Fucking shit. Ne mogu da pogodim jedan prokleti blok. To. Aman. No, blok sam. Tako, i eto. Sad ću da napravim jedan crafting table. Sam da branch making. Sad napravit ćemo, idem malo da napravim neki rudnik ovdje blizu. Ajde bude rudnik ovdje tu blizu. Bude 2 bloka širok. Neka odmah bude 3 bloka u visinu. Da moram kasnije to da prokopam, bit će mi kasnije teže. Dobar stoneček mali. Sad će biti lakše kad budemo izlazili malo. 3 cobblestone, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Idem sada da napravim furnace i jedan stone pickaxe. Tako. Stoneček. I jedan stone shovel. Shovel će mi trebati za ovo tu da pokopamo. Prije sam smislio da bude od stone brick, ali dok ne bude nijedan stone brick morat će da bude od slabova. A neće biti od stone brick slabova, nego će biti od wooden slabova, da. Ne, bit će od običnih wooden blokova. Lako odnaći. Jaj, malo više od steka smo skupili. Sad treba će mi prvo jedna vrata, dobit ću 3 vrata, tako da... Da ću ipak morati slabove. Mislim da neću čak ni dovoljno. A ne, promašio sam blok. Ovo sekira je tako spora. Blok, nije dovoljno drveta. Ne fali niš puno, fali malo. Logično, ako ne fali puno, onda će vam faliti malo. Ili srednje, ali ne fali malo. To je bilo vidjeti. Imam ovaj chest.
da pravimo, možemo u stvari napraviti jedan čas kada imamo double chess, ali ne možeš. Tako, još 10 minuta, tako da kad završim kuću, oh my god. Oh my freaking god. Tako da je malo, barem da ispečem. Mogu se pri crafting table i pola ću uzeti 6, to će biti više dovoljno. Za 20 mada. Čas ćemo ovdje da postavimo. Da, vrata. Ne može ovdje da bude. Eto. Sad moram da uzmem ovdje. Uzmem za ovu granu. To. Dobre. Sada samo da ispečemo staklo, mislim da ispečemo pesak s kojeg ćemo dobiti staklo. Ali je teško ići kroz vodu. Dobro. Joj, ne torče. Tako, to je ono, to. I sad, ajde napravimo charcoal, samo da, ajde jedan plank, treba za jedan plank. Moram brzo zbog mobova da mi ne dođe creeperi. Creeperi. Mi ćemoći 8, znači da je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ajde bacit ću ovo tu i ovo tu. Gdje ćemo da ispeći još jedan više. U stvari, stavit ću 6 stakla i onda ću napraviti penove i imat ću dovoljno. I sad za ovo tu sve što ima mogu da napravim neki kao krov da mi ne dođu spajderi. Ako mi oni dođu, ja sam gotov. I ne dovoljno. Da, ne znam da danas izvedem, pošto ćete vi sutradan dobiti najvjerovatnije, mislim, sutradan ću najvjerovatnije okačiti ovaj video. Tako da ne znam da vas sad editujem, a sutra ću, ne znam, sutra ima školu i sve, tako da, to, ajde još jedno stako mi fali što. Što bi. I to glas penovi, tako, i dalje, mislim da, i tačno sam imao za cijelu kuću. I da vidimo kako izgleda, bolje da vidimo. Ali, dalje, ovo bi bilo to za ovu epizodu, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi Minecraft preživljavanja. Ja sam KGB Gaming, koji, ovdje se predstavlja, ja sam KGB Gaming, a mi se najvjerovatnije, čekajte, brže, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!